Pangeran Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, menyatakan dukungan untuk Palestina saat perang berkecamuk antara Hamas dan Israel. Mohammed bin Salman menegaskan Saudi sedang mengupayakan secara internasional maupun regional untuk menghentikan eskalasi konflik yang sedang berlangsung. Terbaru Senin 17 Juni 2024, ia meminta komunitas internasional untuk mengakui negara Palestina yang merdeka. Kerajaan memperbarui seruan kepada komunitas internasional untuk mengakui negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini akan memungkinkan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak sah mereka dan membuka jalan bagi perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi. Demikian kantor berita negara SPA mengutip pernyataan putra mahkota Arab Saudi tersebut seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu 19 Juni 2024. Dia menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk mencapai perdamaian. والتهجير القسري لسكان غزة كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو انهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولة مستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.